biya kamal kan nur online tv channel ta kel ka gadan metot gwasame broda lat kon sha kontak ko dongde ne roch ngoda kan ngaje mandana dong bine lat gwasame ba che goro no dong de nyaga yekel ko bine live video me bine lat kel en ber kamal de kon lar shodu shwalede gwalong de la roch loites ko na go belaban ka gwana mal media an wala so lana gorni changalong ka korun de chedo jago de na batan ba de tel do mo jege je tel do mo jege je so got it. wala chukul na ko dong ba ko je ye bu je kon ram dong la gwanda ken na mini dia tin bi kene wala wi mon na en ga no chale ngok jok dong de ra ngai no dong ga no pu zo ne me ra ma la prenda ba che jawre che de len To wala ta gor ne mon ko no ri chale chang mana. thank you thank you brother ngok ber kamal ken yam dong chi kon blogo to ngwan ngu guje mo de kon ala don ko dio je ko contact bo ko dong mitre share ka du dong de ngach chi lote lo jen chang yam dong bo rai ka ji kan kon rai ne won kia dong kwaje ji ba chi lote da lon ko shi no ko bi contact ke bo ko rai ne ber kamal na mane anwar online tv channel of course ngai ke to ngwan ga ku gani mal but right now man yours and yours no online TV channel len berka mal la na interview tin kala na right tin kata dan de na nyam ko jen chiro de te dong guje mono de kon dong de lok ki de loka Ya lamun goja ko dong de lo ka ke man dong de ma de an go ta tne an ga dur gor ga an ga dur gor go ta tne gora an goro de computer goro de ngaja dong cha char long me ngo de pa la na gor go de computer de ngaja dong but ala dut de ko ngaja ka jaga pa do dong de ngai kija gwa ala go no de computer de nga ti class enta ta ka welkel wow wow lo ti wel kel si don ron kel de ka waro ti don ron ke de wara ya okay ka gor ne dul gor mishalde ngora ka kulatu okay o gor ga kamanta gora kam ka ka wedin gor ya gor jatan shumrod we we cham gwalung thank you chilote da long gwada men tam ala computer gwalung chi men chilaro no de computer de gor di gor pain ko amagwa technology gwaya but men yam long priority o de dul gor du de tuka ken am bay jok de dul gor de kon tu ko lung ko mishi tu ne je ba computer ko kwale ku guru je full time de gor kurun wal guru je ka gwatot bulu dul gor computer goro de gor karun goro de gor بكلاد ورو بيبل كان كلاد ورو بكلاد والكل بيبل شي بقر kila zor kel ba gor mo joje bale ko ta cha jo sa kam chon ban mi jo cha chop ka grade 12 de chu gor ke chen ga pe ga dong oh gura oh chako gwa chako hajen changa no dong woni guro di wel kel di pal di gor computer mi machine de nok gwa thank you alamen ya malong gwar ran guro je viteka foundation mishi grade 10 ci mishi tu grade 10 je tu 11 ti gor ko bi tu goro je di grade 12 di tu yam ci grade 12 ci tu ka ci taka point go di computer di show gor ko computer be je long shi sab jung tek tek chi odong bi mos bi use ke bi typing bi jangat tere de te tong wan kwa chaka ja mi mo gore charm go ki gore ngen mo go ano mi shi pon mo ga chi jika grade 12 da go alon ko no de wo computer ka yam dong cha kan akani pon mo go ka ni nong ba ka dong ti ka do mo go me de computer gor ga ja okay dong de gor ka yo ke de gor ka private university ke college ban men di long gwe jeno jin bright kid dia wajan ngeji ngwak jin brilliant cause rami goro ba dor ngaj la ne ko ken la ka contact mi shi gor de ko wajan gwe jeno dia je kweni long ka bi mu ga bi non road ka bi non kan ware di jugo no anything ki ko shi approach my advice ka gwar computer ka keji
computer gwa lungo no de rana ngach dere ngach dungno go dan titin right now ka ta gwe ja beja math ko dong de ka quick access ka computer dong che computer che de maljek dong de ran go dong de chimrai ko na tam dong da roi ni jen dong de ko rach de roi nen ka tok da bang ka dong telam de lat ka practice enema dong muku kon te ka gambela ke dong la bi gambela ka te ka computer mo dong de jingi ke je ki de na ngi ke je da gwa lungo ko run te kon ne cha gwa to te al ka milan jikem milan ka ngitin men me jikan be pel computer de ko shi dunia ne je bo lora bang dung me gwa de dan da gwa long dong di chu jo gwa ya mi shi dul gor ka du cha tu ga and then dong di practice de blood ke de ya jen bo go ran de practice de blood but what I will say right now mi take access ka computer gwa ye long de ji mo ka advice ni te dong de we practice de ja we ala de ka je men yam ka computer ko dong go ne je bi practice bi ngach de yi ngaje no an computer ngu ka computer ka ngu no goro mo ka ngu na lat kare de mo ne de mo de lelde de lebde de gagde kana to don kan de jingi ke jamone ala chal ke system administration tin la lat ke la libde kana gagde ka ta dan de application de ka use ke je don to don de ji jogo no lele mele la basic kan basic to de la de ka tok da telere but gori gwad me de practice de latin she o don e ngani je theoretically or de practice de lat maybe mo don ko gwad woni yama misite ka gwat titi no kat chi practice la te computer de practice la tin dara gwa long dong de ya tiji ni na no gare nyo da na me da chom tek tia ga long ka gwije ta te ka gwat me bi computer bi gor bi ngaitin cause dong nan ko na long ya la ni sang ya computer cha ko dim na jalan ne ka gwa me ba so alo wa the dong ta kan ngai me to tan na je online ko la no ka media ni siang ba jo bawo bitin bawo bijan na computer anta ante ke jago mi ke ta yo de ja ne la ka wa ne to dan ga gor ba gwi da jalan he do na en pon sala computer mai dong te ka go ka jina ngumo gori long ode ngai ka computer computer man goro de ngai ke jalong computer wala wi mo ke balun jo ka je okay gwa ani shalun jo ko hello men question na ji te ke je no ngumo gori no de ngai ka computer long mu ge mo de ngach ba ya ela man goro ka computer long man goro de ngai ka computer ela computer wala wi mo ke ajan le na ka jona dia aja wi mo ke ajan le na ka jona ela malat ka bang ajan le computer manen bona jan ro goro de ngai ke je mi je jo cha ngai de chi mar de ke blog kina kata dong blog yen na yen de jo ngai computer de mo dong de ro ke la no na ka do ra kan no ra ko e cha computer cha ngai kai de ja ta chi na lo ke je de ro ke de la ne jo cha computer cha ngai jan ro goro de ngai ke no gwa thank you ala ko computer je da ngwana jen la ja gwar ke run jok run ngwan ka gwar mu gor ni je la to ka university da jinang time di dungno ken yam ko ken wo ka ko go ne basic gori o de take a foundation o bi ngaje no computer o ngum da luang na je nan gwana jen chimichilaro na ngi ta da ande computer luang na that is good de ngaje no computer use and lat ke jam ko ngi an computer lat ke tungwan ke jam lat ke video editing ke je photoshopping tool no ba ke lel ba ke edit lat ke mala shal ke logo designing website designing programming lat ke game no bani lat ke tungwan te dong de na many wo de yinga design bo che ke point and computer software ko lat ke je de design
keyboard designing la keyboard programming ne wone ka ko kien to wan te dong de ran kala wone ke engineering ne boshet ke ledwele mala lingite ke 2D 3D animation de la lat ke te la roi cartoon to kon de ngany mane ngade man kwala choli civil engineering ladwele ne makele ladwele kon lat ke kandi lat ke ka computer ke designing no la gor ke ne je ke di de long ko jin ngode jin young man la tok dong chiro de la ka ti tiene te tel me buka lo ko community dan de woni jin higher ko den tin tienen to de ngai ne ka ronka ka tam da na menin tam bat ke ye nye dun ngode de ka midi long ma kane ya ngai de kana nong che dong de ran gwar ka artificial intelligence ki ta dan en dong de ro bonde ka let ke je lot of thing ke de ro bonde ka lat ke je ko ngai jen tam ti ga ngwan lat ke long ke computer so ko me jiram no go bi woni am long la tok yes ngai ne basic and then bi show ni am gware gorka de ko shupe ka tien de te ngai ka tine ne te de dire long to gor community dan ko bi kan ka ngai so etam dun la tok de jogo no ko she to kan tama gor no jin biten kon de lan bi ka ngai man go lo de je long ngu man go de na de lo ka je yo kon ne ti yo bai shu jo gwa de wene me jin very sharp long ja tok bo ka tidit men de dian gori je wo bi mas bi ngaje long gori bi mathematic bi ngaj cause to dialati ka computer science mi jira mun go de computer science de go ki software engineering gori bi mas bi ngaje long gori je bi ngedu jin bete commercially endurance ki resistant ala bete ka pot ki long ala chwal ke to bi generami te ka pelping ko en computer charge mal ngajin full charge ngaj ke liu menen ngaje ne motor long but jin mi concentrating de to ngwan long de let ka doran te ngwan de jogo no weniam don bu ko be du ku be ka le bin wara bi ka le de ka what I will say right now kaji ko no je bu computer bi gor gwat madong de practice de latin gor gwat bu practice latin ki gor support ke she manakon my support dong de ngene ji online ti murai kono ne dong yen support de top de jing de ko raja long about computer benefit de ke ngum de ilel ka computer ngu de use de dong jen mo dong de kono la don mi ci kono ka live video kel de ji nyoten kono de lat ke de ji mo ke lecture ka point en computer la one on one lecture de je kami kana gan man ko kenan kono dong goro jen dong de kan computer de kan ngaj so right now ko start ka kono be jogano any chandro dan moy kamu do dien jong ne no de kon class to ka gwada men then bokon practice bokon I mean bokon theoretical teaching bokon a lat kel baji ngi kamanan dong de ngai computer ka man ngaje lan ba la din wo computer ngu ka to ge ngi ki ka tum nuari ka ngu goro mo computer na mon ke liu ba ka ladi ko run bi ne ko ken bo bi ko ngi bo so jena mo de luangone ka dong ne de kon ge economy kan jodi kan show len ka dong te ramde te ko lok okay da show gwa ba lok dong de jinge ka dara online de kon wo live kel and then de amo jin road book then de latin content men lot computer ki ta dan and lok society dan men ko ken kon de ran ka ngaj ba so na ga je no de ye wona na mo anyok chu je gor no dong ajen bi ko mi che ji distract de te ko ken de te go de la re te go ba de ka pel cha go ji chanang ko dong la de ji chanang ra din menu gwini je wojen a subject me gwa mdere gor menu gwa tene amone okay let me simply say computer me dan e gwa chana gorlo a main thinker and go then a doctor you know ala doctor de ledwel wala jen my main things but me waja gor ke jen computer one thing a music chen ko gore jen o ngaje jen o computer ba dong de ngak de bla no la de ko de music de je la chike studio they let ki studio she na la studio dating so computer lo na tungwan me dong shi de ngaj la ja ngi mi shi computer ti jangaj so they jogo no work won yam many your final me guje de lar ke jokko bu kon ga bu kon nyawo je ke cheng do dien okay golong di jang de la ro chiro te ke kan chuno te dong chira sama de kan got yen la top unde ku la da tara ram dong bi ngi online ke jino an ba go ro ji go at la gor ni chang ode ko ro ni me ta ko la bat ku we da ku na do ko je ko ran me te mo go bi ti ka ram dong ngai do bi ti ka ja
we da kuna do ko le je ga de la na guru de ko re guru de kula ni cha kula de shautin chau nginyatin an kula ke college an tatin cha nan ne ji wen chau nginyatin chau ngi dio je kula ala kula wan dio je men tin ka drop lare muna ka pem inshallah mu pem na te de inte tin kujimi em do ndio pem dong mi and then chine yo kul ka kula gwad mi cha ngitin ka kor jo ka kele cha ngitin la na jen ga college bene yutin aka me ngi de bo jen computer ngeje ni jen phone the information communication technology jen ngeje kaka no nyok so dia di ti mai kai ka ko rundaro ti ai ti do dong pes la pes bore ta ga cha mo oh ke lo di da oh te te le ram chi yor de ni oh okay but can ko like a live video dia ya yo dia ke dere kul oh okay ke dara kul ke oh cha kwajen wajen oh yore ke dara kul ne te je pes bore ta ga de kul lon ko de de la okay ga de okay ke shi bin fix jog ne jagwa chu ko da lo cha lo gwa lo te do ko che farwe jo and I think you chlo te jin gan mu gwa ko la lok la gore so na ran gore lok mete mo ngong ran la tok brand je ti and I thank you bu kon ku nyogo je ka gwaten be chen ente right now jin rami tiketi ala ngola ka tit ke jin gore computer ba computer go bi tiketi ten bi ala mi shai nyodor bi mal ngaj ka pet no chen chi farwe bo what I will suggest ke je moiro do notebook Muro notebook. wala The good thing tika mobile, which is nice. Mobile find a computer. Chenen. And muguru mo di learn. Di learn. Man am a listening. Listening like a listening is skill. Ke English. So miti ke listening skill. La gwalon ka you take note. Ke ti diala kono lede. So mishi note che kan cha talk everything by you go. So go read note and point the personal attack and no need dial go me. I have notes, books. Okay? Taka bong the taka did can enter right now can you like this, okay? You can see notebook wa man taka note bong to one ko ala o be dor biteka no la do gori be garpin ko mishi nendu ka jakana garu je ko romat we la me di train it kedo so they jogono on another thing what I would suggest ke jenyok gore no be talk be gore be practice be lat cheng teram le yana right especially to kawani ke to do diende ngajo min focus ten one last word one last question ka bukon yoga ngaje tong no jo gware kene kwende to ngaja gwara jin gan wer mo gwa long so chlo de te the long misongok jok and thank you bukon yoga je ka cheng do dien and be te kamal bye bye ga gwara di